गिबि गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि आरो बर' खौरां नायगिरि बिथांमोननिफ्राय आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिहरनाय थाबाय। जोंनि प्रेस मिट लिंनायनि जाहोनानो जाहैबाय थांनाय 2025 आरो जुलाइ दाननि 13 खालाराव जोंनि बे कक्लाबारि समस्तियाव साफागुरि समस्तिनि एक्स एमएलए थानेस्वर बसुमतारिया बेहाय मोनसे बिपिएफनि जयनिं हाबाफारि लाफैदोंमोन आरो बे हाबाफारियावनो बिथांमोना गावसोरनि मानसिखौनो इउपिपिएलनि मानसि साजायनानै गावसोरनि बिपिएफआव जइन खालामहोदों। दा जोङो बेनि थाखायनो जोङो नै दिनैहाय जों नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै जोङो खेंफेरथि होनानै जों दिनैनि प्रेस मिटखौ लिंनाय जादों आरो जिखिनि बेहाय इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव जयनिं जादों बे टटेलि नंखाय। बेहाय नंगौ जोंनिफ्राय थारमाने एमपि इलेक्सनाव बिपिएफनि मानसिया जोंजों सानै फैदोंमोन, इउपिपिएलआव जइन जाफैदोंमोन। बे नाथाय नै बिथांमोना नै दाखालि जइन जाखांनायनि उनाव नै दाखालि बिथांमोना बिपिएफआव थांफिनदों आरोखि सानै, बिसोरो जुनियरमोन, थांनाय एमपि इलेक्सननि सिगां सिगां जइन जादोंमोन आरोखि। दा बाखि माखाया सब गावसोरनिनो बिपिएफ माइन्डेड गोजाखा आरो बिपिएफनि मानसि गोजाखा आरो बिथांमोना मोनसे बुंदों जोंनि बे इउपिपिएलनि मेम्बार होननानै बिथांमोना सिनायथि होदों, गावसोरनि बिपिएफआव जगदान जादों होननानै बुंदों। बेबो एखेबारे नंखाय आरो जोंनि दा बेहाय मेम्बारफोरा बिथांमोना बेहायनो जोंजों दंखायो आरो दा बिथांमोनाबो दा नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै खेंफोरथि होगोन आरोखि। साबेसे दंमोन गासै बेहाय मेम्बारा जइन जानायफोराथ' गासै बिसोरो गोबां जइन जानाय देखायदों, मथा मथि गैथ्राबाबो 15 जन नङाबा 20 जनसो थारमाने जइन जानाय दोनथैदों आरोखि। बेनि गेजेराव बेसेबां नंखाय जइन जानाया साबेसे? नंखाय जइन जानायाथ' मात्र जोंनिफ्राय जइन जाना सानैल' जइन जादों आरो बाखि माखायासो गावसोरनिनो बिपिएफनि गोजा मानसिखामोन आरोखि। आरो स्वयं गावसोरनो बुंनानै लाखादों बेहाय जयनिं जानायावबो जों सिगांनो बिपिएफआव दंखायोमोन, बेखिनि खोथाखौ बिथांमोना बुंना लाखादों आरोखि। दा बेयाव जोंनियाव भिडिअ'बो दंखायो, बिथांमोना जेब्ला फालिखौ गानहोहां जायो अब्लानो बुंदों बिथांमोना जइन जाग्राफोरा जोंथ' सिगांनिफ्रायनो बिपिएफखा आरो होननानै बिथांमोना, थेवब्लाबो बेनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जयनिं जानाय खोथायबावदों आरोखि। আমাৰ পোনপ্ৰথমে সমূহ বিটিআৰবাসীলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি আজি প্ৰেছ মিট দিয়াৰ উদ্দেশ্য এটাই, সিদিনা যোৱা 13 আগষ্ট আছিল নে, 13 জুলাইত আমাৰ পকালাগি গাঁৱত যি বিপিএফৰ যোগদান কাৰ্যসূচী আছিলে তাতে তেওঁলোকে ইউপিপিএলৰ পৰা 15জন মানুহ বিপিএফত জইন হোৱা বুলি দেখাইছে, তাৰে ভিতৰত এজন ভিচিডিচিৰ মেম্বাৰ আছিল বুলিও কৈছিলে। কিন্তু সম্পূৰ্ণ তাতে মিছা কথা দেখাইছে। কোনো ভিচিডিচিৰ মেম্বাৰ, ৰূপহী ভিচিডিচিৰ কোনো মেম্বাৰ বিপিএফত জইন হোৱা নাই। সেইবোৰ তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ মিছা কথা আৰু তেওঁলোক বিপিএফৰে মানুহ আছিল। 15জন মান মানুহ যদিও দেখাইছে তাতে বিপিএফত জইন হোৱা বুলি, তাৰে এজন বা দুজন মানুহে তাৰমানে ইউপিপিএলৰ সাধাৰণ সদস্যহে আছিল। যদিও তেওঁলোকে তাৰমানে সিদিনা কিহৰ কাৰণে বা কিহৰ লোভত পৰি তেওঁলোকে বিপিএফত জইন কৰিছে আমি নাজানো। আমি যদিও সুধিছিলোঁ তেওঁলোকে কৈছে যে নাই আমি মাতিছিলে আমাক, গতিকে আমি গৈছোঁ তাতে, সেই হিচাপেহে কৈছে। চাপাগুৰি সমষ্টিৰ এক্স এমএলএ থানেশ্বৰ বড়ো ডাঙৰীয়া ইয়াতে উপস্থিত আছিল আৰু তেখেতৰ সন্মুখতে তেওঁলোকৰে মানুহ, মানে নতুন বটলত পুৰণি মদ ভৰা হেনে হৈছে। তাৰমানে তেওঁলোকৰে মানুহ, তেওঁলোকৰ তাতে আৰু জইন কৰাইছে। আৰু এইটো মানে বিপিএফৰ পূৰ্বৰে পৰা স্বভাৱ, তেওঁলোকৰ নিজৰ মানুহখিনি নিজৰ মানে বছৰে বছৰে ৰেনু কৰি থাকে। ইয়াত কোনো ইউপিপিএলৰ মানুহ যোৱা নাই, জইন হোৱা নাই। ৰাইজক মানে আমি এটাই কথা কৈছোঁ যে ইয়াত বিভ্ৰান্ত হ'ব লগা কোনো কথা নাই। আমাৰ ইউপিপিএলৰ মানুহ কোনো মানুহ বিপিএফত যোৱা নাই। ইউপিপিএলৰ মানুহ ইউপিপিএলতে আছে, তেওঁলোকে খালি বিপিএফৰ মানুহখিনিয়ে বছৰে বছৰে ৰেনু কৰি থাকে। না কোকলাবাৰীত দুৰ্বল হোৱাৰ কথাই নাহে। আৰু যেতিয়া কোকলাবাৰী চাৰা মানে বিটিচিত হাগ্ৰামাৰা ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰ আছিল তেতিয়াৰ পৰাই কোকলাবাৰীত আমি ইউপিপিএল হিচাপে জিকি আহিছোঁ। গতিকে ইয়াৰ আগতেই আমাৰ ইয়াৰ পৰা জিকি অহাৰ ৰেকৰ্ড আছে। এইবাৰো আমি বিপুল ভোটত জিকিম, কোনো ইয়াত মানে সন্দেহ নাই।